Hommikust! Tere! While we were singing, Kui me laulsime siin ja ülistasime, my eyes suddenly looked out siis pilk läks mul välja and I saw the birch tree was just swaying so strongly because of the strong wind. ja ma nägin, kuidas see kask siin paindus nii kõvasti tuule käes. And I said, Lord, I pray that it will not fall off. Ja ma ütlesin, et issand, et palun Jeesuse nimel ärgu see välja ennast juurigu. Because today the wind, it shows that Täna it will be very strong. näitab, et tuul on väga tugev. 1.1 stage it will be 65, suddenly it will shoot off. Yes, kilometer per hour. Et ühel hetkel võib see Shows in the tulla 65 kilomeetrit tunnis. Me mõtleme meetrit sekundis küll, nii So we pray in the name of Jesus that no Nii et, damage over Estonia. et me palume, et Jeesuse nimel, et Eestile ei tule mingit kahju selle tuulega. So while I was watching the tree, I Aga said, kui ma vaatasin seda puud, siis ma ütlesin, the tree is swaying, et see puu kõigub tuule käes but if it falls on the roof of the house, ja kui see näiteks kukub maja katusele, then it is a damage to the owner. siis see on kahju selle hoone omanikule. So I was thinking about even Christian life, Aga ma mõtlesin siis ka, et ka kristlase elus, when we are growing in the Lord and when our roots are tested, when there is a strong, et me ju kasvame kõik issandas, eks ole, ja juurdume Jeesusesse, aga meie juuri ka raputatakse, kõigutatakse, katsutakse ja läbi, on ju. how strong is our root is when the storm hit the. Et me näeme seda, kui tugevad on meie juured, on siis, kui tuleb torm meie ellu. So when our foundation is strong, we can go through any kind of Et storm. kui meie alus on tugev, siis me võime läbida igasuguseid torme. God is always there to protect us. Ja Jumal kaitseb meid alati. At the same time, I was thinking about some people who have lost their faith on Christ. Samas ma mõtlesin ka inimestele, kes on kaotanud oma usu Kristusesse, When their faith has been shaken, et nende usk on niimoodi kõigutada saanud. sometimes we think it is only a damage to themselves, Ja vahest me mõtleme, et see on kahju ainult inimesele endale, but it is also damage those who are around us, just like the tree. When it falls, it damages some. aga see on kahjulik ka kõigile teistele tema ümber, nagu näiteks see puu, et kui ta kukub, siis see kahjustab ju seda hoonet ja kõike seda, eks ole. So always have to remember, if a believer who is strong and growing strongly and suddenly they lose their faith, Nii et on alati tark meeles pidada, et kui inimene kasvab Kristuses, on justkui tugev, aga siis tema juured veavad alt, siis see mõjutab kõiki teisi ka. it is not only destroy themselves, but it is also the surrounding is affected them. Ehk siis see ei hävita ainult seda inimest ennast, vaid see mõjutab ka tema ümbrust. Anyway, that is not my message Aga see ei ole minu jutlus täna. today. It's just by looking at See on lihtsalt see, et ma vaatasin seda puud ja siis tulid sellised mõtted, aga kiitus Jumalale. Okay, let's get back to Psalms 23. Aga tuleme jälle psalm 23 juurde. I have stopped halfway and I want to finish it off. Me jätsime pooleli, eks ju, ja siis me tahame täna lõpetada. Can we read again? Kas me loeme selle koos uuesti? Psalms 23. 23. psalm. It is only about 6 verses. 6 salmi on seal. Yeah, close, yeah. Jah. Are we ready? Oled sa valmis? Yes. Okay, if we are bored, sleepy, it's time for you to shout. Kui sa oled veel unine, siis nüüd on aeg üles ärgata ja hüüda seda psalmi. You can stir up yourself by Sa võid, shouting it out and reading loudly. sa võid seda ennast üles õhutada, seda kõvasti lugedes. Let the house that is away can hear us. Et see maja kuskil seal eemal kuuleb ka meid. Are we ready? Oled sa valmis või? Okay, 1, 1, 2, 3. hold. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Üle aasale paneb ta mind lebama ja hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhatab mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta elu ajaks. Amen. You all sound that you all have not taken your breakfast. Tundub, et ei ole hommikusööki söönud või? Issand on mu karjane. Jehova on mu karjane. Amen. Amen. Issand on mu karjane. Või siis issand on minu karjane. It is a personal word. He is my shepherd. See on isikustatud, see on minu karjane on ta. It is not written as our shepherd, but this is a very personal psalm. Et ei ole kirjas, et on meie karjane, et on kirjas, et on minu karjane. Väga isiklik psalm on see. Hallelujah. Amen. It is a very powerful psalm. All these 6 words are so powerful. Ja väga väeline, kõik need 6 salmi on seal väga väelised. I will say this psalm is a very comforting psalm to any situation we might be in. See psalm sobib lohutuseks absoluutselt igasse olukorda, kus me võiks ennast leida. It is a psalm that stirs faith, See psalm õhutab üles usku, stir our hope, see õhutab üles lootust, bring comfort, see toob lohutust, bring assurance of safety, see toob kindlustunde, bring peace, see toob rahu thanksgiving to our soul. ja see teeb meie hinge tänulikuks. So whatever situation you are in, Mis iganes olukorras sa ka ennast ei leiaks. I tell you, when we read these psalms and just meditate, it is such a comforting and bring peace to our soul. Siis ma ütlen sulle, et kui me loeme seda psalmi ja lihtsalt mõtiskleme selle üle, siis see on tõeliseks kosutuseks meie hingele. It is a psalm that can make you reflect on your past, Selle psalmiga võid sa mõelda ka oma minevikule, on your present, oma olevikule and also can bring confidence to your future. ja see toob kindlust ka sinu tulevikule. That psalms, when David wrote this, Kui Taavet kirjutas seda, he was thinking about Siis, what happened past, what is happening now, and his future also. ta mõtles sellele, mis oli minevikus, mis oli tol hetkel ja mis tuleb tulevikus. Amen. When I read these psalms and I just sat down and thought about the time that I came to Estonia, Et ma lugesin seda psalmi ja istusin ja mõtlesin sellele ajale, kui ma alles tulin Eestisse and the time I am now, when I ja, look back, ja seda aega, mis on nüüd, et kui ma vaatan nüüd tagasi, there are thousands of words I can thank the Lord for what I have gone through and how He have protected me, siis saved me. mul on 1000 ja enam tänu issandale selle eest, kuidas ta mind on siit läbi viinud nendest aegadest ja kuidas ta on mind kaitsnud. Countless, I can thank the Lord countless. Ma võin issandat tänada lugematult ja igavesti. When I look back, the time that I stayed in a hostel and crying out for 1 week fasting and saying, why I am here, what is next? Kui ma vaatan tagasi sellele esimesele nädalale siin Eestis, kui ma olin hostelis üksinda, mul ei olnud mitte kedagi siin ja ma nutsin issanda ees ja mõtlesin, et miks sa mind siia tõid, milleks kõik see on ju. Ja paastusin ja palvetasin ja Pepleri hostelis. And I was thinking, every day the payment is going up and up, Lord, where am I going to end up? Ja siis ma mõtlesin, et issand, et see hind ka tõuseb, see hosteli majutuse hind, et kus ma nüüd lõpetan siis lõppude lõpuks. Fear, Kõik algas hirmust, no hope, lootust ei olnud, shaken up in my faith, usk sai kõigutada, but just praying and hoping that God will lead me in this. aga ma lihtsalt palusin ja lootsin, et Jumal juhatab mind sellest torust läbi. Indeed, when I look back now, Nüüd, kui ma tagasi vaatan, He really siis, led me, and now I'm in a place of rest and enjoying the presence. siis Jumal on mind sellest läbi juhatanud ja nüüd ma olen sellel hingamisveel, kus ma tõesti naudin Jumala ligiolu. It doesn't mean I did not enjoy during the valley time because He was leading me. Samas ma nautisin ka seda orus kõndimise aega, sellepärast et issand ise juhatas mind. When I look back on my past, Kui ma nüüd vaatan minevikule, there are good and bad things. siis seal on nii häid kui halbu asju. But I look at the bad and say, wow, what a lesson I have learned for a lifetime. Thank you, Lord. Aga vaadates neid halbu kogemusi, siis ma mõtlen, et nii häid õppetunde olen saanud. Aitäh sulle, issand. And when I look back, I said, what a
are the stages I have walked in and how my faith have grown. ja tagasi vaadates näen ma ka seda, kuidas ma olen arenenud, kuidas mu usk on kasvanud. And when I look back and I say, it is not me, it is not Joyce, it is because of you beside me as my shepherd. ja tagasi vaadates ma ütlen, et see ei olnud mina, kes millegagi hakkama sai või midagi saavutas, see ei olnud Joyce, see oli Jeesus. When I look back at the past, the present and the bright future that is ahead, I still thank the Lord. ja vaadates tagasi sellele minevikule, millest issand on mind läbi viinud ja vaadates otse tulevikku, sellesse säravasse tulevikku, ma tänan issandat. He who called you will lead you. See, kes on sind kutsunud, temaga juhatab sind. Amen. Amen. Because he called you, he knows how to lead you. Kuna ta on sind kutsunud, siis ta teab, kuidas sind juhatada. So let's go back to the verse that I have stopped. Nii et tuleme tagasi sinna, kus me pooleli jäime. I said I stopped at verse 3. He restores my soul. Et me rääkisime viimati sellest, et tema taastab mu hinge, ta juhib meid õiguse rööbastesse, on ju. And I ended up with the American Indian story. Ja siis me rääkisime Ameerika indiaanlastest natuke. I'm not sure whether you all remember. Ma ei tea, kas te mäletate seda lugu. Okay, if you can't, you can go back to the Facebook and Et kui sa ei mäleta, siis sa võid seda jutlust uuesti üle kuulata. Facebookis on audiojutlus täitsa olemas. the father trained his son Eh, in the forest. Kuidas isa õpetas oma poega, treenis oma poega pimedas metsas, jättis oma poja justkui üksi, oli tegelikult olemas seal. So let's go back to Aga verse 3. Salm 3 I stopped halfway, he restores my soul. jätsime sinna paika, et ta taastab minu hinge, eks ju. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Edasi, ta juhatab mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. And verse 4. Ja salm 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, I will fear no evil, for you are with me. ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Your rod and your staff, they comfort me. Su kepp ja su saun, need trööstivad mind. So this is one of the very powerful verse 4. See on üks väga-väga väeline salm, see 4. salm. You see, if you leave the sheep by itself, Kui jätta lambad oma pead, what they will do is they Siis, try to be in that place and continue to eat in the same place. siis neile meeldiks jääda samasse kohta ja süüa sealt samas, kus nad on kogu aeg. That means they don't move around. They eat and they will eat until they will root out the roots also. They will start to munch. Ehk siis nad ei liigu mitte kuskile, nad jäävad sinna, kus nad on ja söövad seni, kuni juured tulevad ka üles. Can damage the root. See kahjustab rohujuurt That can cause disease and parasites. ja see toob omakorda esile igasugused haigused ja parasiidid. Ja. That is why the shepherd will lead them to a better place. Keep moving, keep pushing them. Sellepärast ongi karjase ülesanne viia nad kogu aeg parematele karjamaadele, et kogu aeg tõukab neid tagant, et lähme nüüd siit edasi. That is why in Isaiah 53 verse 6 it says, Sellepärast ütleb Jesaja 53:6. all we are like sheep have gone astray. Me kõik eksisime nagu lambad, Yeah. on ju? So we need God to guide us. Sometimes we are stuck with our own things, with our own problem and keep eating the same thing and cause more disease. Sellepärast peabki Jumal meid edasi juhtima, sellepärast kui me ise jääme oma pead, siis me jäämegi ühte paika tammuma, on ju, ja jääme sööma seda rohtu, mida seal enam ei olegi, oleme kõik juba välja juurinud ja sellest tulenevad igasugused haigused ja bakterid ja asjad. Continue to remember and keep on thinking about our worries, our Ehk siis, pain, keep on doing the same thing. Meie puhul tähendab see seda, et me justkui jääme nendesse vanadesse mõtetesse ja valudesse kinni, et me mõtleme tagasi mingitele valusatele asjadele ja muudkui mõtleme ja ketrame seda. Where God has to tap and say, move. Kus- You are in the same place too long. Kus- You are eating even the roots, you are damaging everything. Kus Jumal peab siis meid tagant tõukama, et kuule, aitab sulle nüüd juba siin söömisest ja sellest ketramisest, nende vanade mõtete ketramisest, lähme nüüd edasi. Et sa, sa muidu kahjustad kõike siin ümbruskonnas ka, et lähme nüüd edasi, et ma toon su paremasse kohta. He will lead us to a righteous path Et ta juhib meid õigsuse rööbastesse, because our shepherd is our leader. sest meie karjane on meie juht. He's not a driver.
ta ei ole meie autojuht. Amen. Amen. He is our leader. Ta on meie juht. He leads us. He said, no, all come, follow me. The same place, follow me. Ta juhatab meid, ta ütleb karjale siis, et tulge nüüd, te olete sinna paika liiga kauaks jäänud, et tulge minu järel. That is why we always encourage people who are always worry, always think about their problem. Don't stay there, move on. God will lead you, God will encourage you. Sellepärast We are pushing them. Don't stay in the same place. sellepärast me julgustame ka inimesi, kes on liiga kauaks jäänud muretsema mingi ühe probleemi pärast, et ära jää sinna, liigu edasi, Jumal varustab, Jumal annab sulle, Jumal aitab sind, aga nüüd tule edasi, eks ole, miks me ei taha seda teha, sest et muidu nad jäävad sinna ja neil tekib rohkem probleeme. He will lead us to a righteous way, righteous path. Keep on moving. Don't be there, stagnant in that same place. Et Jumal juhatab meid õiguse rööbastesse ja ta ei taha, et me jääksime stagneerunuks ehk siis seiskunuks ühte kohta. When we read verse 4, Lugedes 4. salmi, David said, though I walk through the valley of the shadow of death, Taavet ütleb siin, et kui ma kõnniksin surmavarju orus, I will fear no evil. ei karda ma kurja, You are with me. sest sina oled minuga. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Su kepp ja su saun, et trööstivad mind. Here he shows how he protects us. Ja siin ta näitab, kuidas Jumal kaitseb meid. Normally shepherd Tavaliselt takes their sheep up to the mountain to find good pastures. viib karjane oma lambad mägedesse, et leida sealt häid rohumaid. And the best route to the top is always along the valley. Ja parim tee sinna üles mägedesse on ikka pikki orgusid ja mööda orge. So along the valley they find fresh water, Ja seal orgudest nad leiavad värsket vett, rivers, streams, springs. mis on jõgedes ja ojades. So he leads its flock gently Ja karjane juhatab oma karja niimoodi õrnasti to the path through the valleys. sellel rajal mööda orgusid siis. The valley itself may be in dark shadow with the sun seldom reaching the bottom. Et see org ise võib olla mattunud tumedasse varju, sest et päike ei ulata sinna. And the shepherd knows while he's leading, before he leads, he knows what kind of place it is. Aga karjane teab juba, kuhu ta täpselt oma lambad juhatab, ta teab, missugune see paik on. The shepherd knows the dangerous animal like bears, wolves, snakes. Ja karjane teab ka ohte, mis võivad varitseda tema karja, nagu igast metsloomad, nagu karud ja hundid ja maod. Even any natural disasters can destroy his sheep. Ja ka igasugused loodusnähtused võivad tema lammast karjale siis liiga teha. With all this in his mind, Ja kõike seda meeles pidades the shepherd knows this is still the best way teab karjane, et see on siiski parim võimalik tee, to take his flock to the high ground. mida mööda karja viia siis sinna kõrgustikele. That means he knows the valley can be a problem, can have animals, can have all kinds of disaster, anything can happen. He knows that. Karjane teab, et seal orus võib juhtuda igasuguseid asju, org on põhimõtteliselt ohtlik, seal on metsloomad, seal on igast ilmastikunähtused ja nii edasi. But still he will lead the sheep because he's bringing them to a better place. Ja ometi juhatab ta lambad sealt läbi, sest et ta läheb nendega paremasse paika. Because he knows he is there to protect, so he prepares the way he goes and prepare everything, and he leads the sheep to pass through. Ja ega ta lambaid üksi jäta, ta on nendega kaasas ja enne seda käib ta ise selle tee läbi ja valmistab selle ette lammaste jaoks. We might ask, why would the sheep have to go through such a place? Sa võib-olla küsid, et miks peab see lambakari minema sealt ohtlikust kohast läbi? Because the shepherd knows when the sheep pass through the valley, is going to the mountain and is going to have a good place of green pasture. Sellepärast, et karjane teab, et kui siit torust läbi minna selle karjaga, siis lõpuks jõutakse haljale aasale, on ju? Many times in our life, we wonder why we have to go through valleys. Tihtipeale oma elus arvame või küsime meie ka, et miks me peame siit torust läbi minema. We need to know it is not the sheep that is going through the valley, it's the shepherd who is leading the sheep. Me peame mõistma seda, et mitte lambad ei lähe sellest torust läbi, vaid see karjane, kes lambaid juhib. Sometimes you go through the valley because God knows there is a better place, but you have to walk through
in order to see a greater place. Vahest sa pead läbi minema sellest orust, sellepärast et Jumal teab, et kui sa sellest orust läbi lähed, siis sa jõuad paika, mis on sulle palju-palju parem. So there are things in our life that we go through as though like all kinds of animals, all kinds of terror, fear, like you are walking through the shadow of death. Et vahest tundubki meie elus nii, et oleme justkui kuskil pimedas orus ja mitte millestki aru ei saa ja mis toimub ja kuskil on särinad ja krõbinad, mingid metsloomad liiguvad kuskil, et see on surmavari org. But we need to remember in this valley, still the Lord is leading us. Ja ometi peame meeles pidama, et issand juhatab meid ka selles orus. He protects us, He leads us, He will deliver us from all kinds of animals, predators. Ta kaitseb meid, ta juhatab meid, ta vabastab meid igasugustest kiskjatest. And the sheep, when they follow the shepherd, it does not stay in the valley. Forever. That means it will not stay there forever, but it have to move on. Ja. Et siis, kui see lambakari liigub sealt orust läbi, eks ole, see tähendab, et ta liigub sealt läbi, mitte ei jää sinna igavesest ajast igavesti. That means if God is leading us to a better place, we must continue to move on, not to stay in our problem. Ehk siis, kui Jumal juhatab meid mingitest asjadest läbi, siis me peame liikuma temaga kaasa, mitte jääma oma probleemi sisse. Even though it looks like the shadow of death is upon us, but God is still leading, we still focus on Him and we walk with Him, we can come out from the valley to the mountain. Isegi kui tundub, et see surmavari on justkui meie kohal ja nagu on õudne, eks ole, siis me saame edasi liikuda, sest Jumal on meiega, ta juhatab meid ja ta juhatab meid välja sealt. Because when you go to the mountain, it's a beautiful place, a beautiful picture to see the overall area. Sest kui sa lõpuks jõuad sinna mägedesse, siis sealt ülevalt on ju hea vaadata alla, eks ole, nii ilus on. Many times in Christian life, we want the best, but we are not ready to walk through the valley. Et tihtipeale ka meie kristlastena me tahame oma elus parimat kogeda, aga me ei ole valmis läbima orgusid. We always ask, Lord, why I am in this problem? Why it's me? Why it has to be me? Why it has to be me? Tihtipeale me küsime issanda käest, et no milleks mulle see probleem, no miks mina ja teisi pole või, mina. And then we look at people, those who are doing well, those who are going strong in Christ, we look at them and say, look at them, they are so blessed, and I am here always in the valley crying, so full of danger. Vahest me vaatame teisi kristlasi, eks ole, kes on tugevad issandas, kellel on kõik hästi, kes on niivõrd õnnistatud ja sa näed, kuidas issand õnnistab neid ja siis sa küsid, et aga miks mina pean olema siin orus, siin on nii ohtlik, siin on nii pime, miks ma pean siin olema? It is just that you do not know that they have gone through the valley together with Christ. Aga sa ei tea, et ka need inimesed on need orud läbinud koos Kristusega juba. They have allowed God to lead them through valley. They have built the faith in Christ and they have passed through and they are in the mountain enjoying their life. Nad on läbinud need orud koos Kristusega, nad on oma usu üles ehitanud ja nad on jõudnud sinna haljale aasale, eks ole, ja nad naudivad seda elu koos Kristusega nüüd. Many times we do not know about people, so we only look at the blessing, but what they have gone through, we have no idea. Me ei tunne inimesi põhimõtteliselt süvitsi, eks ole, et me näeme võib-olla ainult neid õnnistusi, mis nende elus on, aga me ei tea, millest inimene on läbi läinud selleks, et õnnistusteni jõuda. Amen. Because we can walk through the valley, because Christ, Jesus is leading us, He is our shepherd. Me saame sellest orust läbi minna sellepärast, et Kristus on meie karjane, ta juhatab meid sellest läbi. Why? He has the rod and the staff with Him. Ja temal on käes kepp ja sau. The rod is His main weapon of defense for Himself and His sheep from wild animals and snakes. Keppi kasutab ta kaitserelvana nii endale kui ka lammastele, eks ole, igasuguste metsloomade eest. The shepherd learns from childhood how to throw the rod at amazing speed and accuracy. Ja karjased õpivad juba noorest east peale, kuidas kasutada keppi, kuidas seda visata väga kiiresti ja väga täpselt. It is also used for discipline, the rod and the staff. Mõlemat, nii keppi kui ka saud, kasutatakse ka distsipliini jaoks. You see, sometimes the
sheep wanders away Vahest- or approaches poisonous weeds, Vahest mõni lammas võib kuskile ära vantsida või siis sattuda näiteks mürgiste taimede juurde so the shepherd will throw the rod to get back the flock. ja siis karjane viskab oma kepi talle sinna ette, et ta sealt ära saada. He will use the, what is that, sow. Sow is staff and Yes. So he will like hook it and just pull the sheep. ehk siis kasutab ka saud selleks, et lammas kuskilt välja tõmmata. Just like if you take Moses, Või siis, kui sa võtate Moosese, when he was leading the Israelites, kui ta juhtis Iisraeli rahvast, he was using the rod to open, to bring miracle signs and wonders. siis ka temal oli käes kepp või siis sau, millega ta tegi imesid tegelikult. So it is so important that our rod is the name of Jesus, the blood of Nii et, Jesus, and the authority that he has given to us. Ehk siis meie kepp on siis see Jeesuse veri ja see meelevald, mis ta on meile andnud. Amen. Amen. The victory that he has already given to us, the authority that he has given to us. See võit ja meelevald, mille ta on meile juba andnud. The rod always speaks of authority, power, even discipline. Kepp tähistab alati meelevalda, väge ja ka distsipliini. God help us to discipline our life as we grow in the Lord. Jumal aitab meil distsiplineerida oma elu sedamööda, kuidas me kasvame issandas. And also teach us long suffering and kind to people. Ta õpetab meile ka olema pikameelsed ja lahked inimeste vastu. So it is an experience when we walk through the valley of death. Nii et kui me läheme läbi sellest surmavarjuorust, siis see on omaette kogemus. We have to remember it is a temporary thing and we can pass through because there is a good thing in front of us. Me peame meeles pidama, et see on ajutine ja me saame sellest läbi tulla ja meid ootab midagi väga head. But at the same time, it is not always in the mountain that people live. They still live in the valley. Aga ega inimesed kõik mägedes ei ela, on inimesi, kes elavad orgudes ka. So we have this valley experience and mountain experience. Nii et meil on siin kaks eri kogemust, on orukogemus ja on mägede kogemus. Whether it is mountain or valley experience, it is the shepherd who is leading us. He is my shepherd. He protects. Aga olenemata sellest, kas on mägi või see on org, siis meie juht on karjane, minu juht on karjane ja ta juhatab mind ja ta kaitseb mind. Let's go to verse 5. Võtame edasi, võtame 5. salmi. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. You anoint my head with oil, my cup runs over. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Amen. Amen. The shepherd will go ahead and make, he always go and survey the place. Et karjane siis ta läheb ees ja ta alati nagu vaatab, et kus on ja mis on ja valmistab ette, Before he lead his flock there, enne kui ta oma karja sinna viib. he will took it over with great care, keeping in his mind what is best for his sheep. Et ta hoolitseb kõige eest, vaadates, mis on parim tema lammaste jaoks. He always clear any water holes or any leaves, debris for the sheep not to get hurt. Et ta puhastab selle raja või selle maastiku sealt igasugustest mustusest, näiteks oksakestest ja asjadest, mis võivad lammastele viga teha. Especially in Middle East, as we know, just like autumn and all these are there, winter. Et Lähis-Idas on ka sügis ja talv, nagu me teame, So he prepares the way. siis karjane valmistab selle tee ette He knows what is best, what the sheep can handle. ja ta teab, millega tema lambad saavad toime tulla. So he prepares the way and he also anoints, it is written, Et ta valmistab selle tee ette ja samuti on kirjas, et ta võiab nende pead õliga. you anoint my head with oil, my cup runs over. Et sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. It talks about anointing. See kõneleb võidmisest. During summer, especially here also I see, Et- we have a lot of problem with flies, insects, Et mosquitoes. suvel on näha, et meil on probleeme igast putukatega, on ju sääsed ja kärbsed ja Even in autumn, sügisel ka, jah. I don't know about your place, my place got a lot of these small flies. Ja. Ja mul seal maal on ka need väiksed mustad siuksed putukad, kes mind segavad Small flies. ja väga-väga väiksed, meil on ka. So
So Ja. likewise, these flies always disturb the sheep. et need väiksed putukad ja mutukad, need häirivad lambaid ka. And it likes to sit on their nose and then it likes to make some deposit eggs. Neile meeldib nendele mutukatele istuda lamba ninale ja panna sinna oma munad. Then if the eggs get hatched, then comes the worms. Ja sealt munadest kooruvad siis ussikesed. So these insects and worms can disturb the sheep. Ja siis need mutukad ja putukad ja need ussikesed häirivad lambaid. So the shepherd used a mixture of olive oil, Ja siis sulfur, karjane võtab mingi osa oliiviõli ja mingi osa väävlit and also some spices, ja ka mingisugused maitseained and they apply it on the sheep. ja segab selle kokku ja määrib lamba nina ja lamba nägu ja That helps. pead. See aitab lambaid. Do you know we also have this problem? Et tead, meil on ka see probleem, I don't know about you. When I don't wash my hair, et kui ma juukseid ei pese 2 päeva, I will have very itchy. siis mul on väga, Immediately I have to wash. kõik hakkab sügelema, et ma pean kohe pesema siis. Sometimes I put coconut oil and I wash. Et kasutan ka kookosõli ja siis pesen. There are times like people can be like bugs on us. Aga võib ka olla niimoodi, et mõned inimesed on meie elus nagu väiksed mutukad, tüütud Can be mutukad. like mosquitoes irritate you. Sometimes you are disturbed by them. Need on nagu sääsed, kes tüütavad sind ja siis käib sulle närvidele. Sometimes they aggravate you, irritate you, make you angry. Nad vihastavad sind välja, käivad sulle närvidele. But when the anointing of God comes in, Aga kui Jumala võidmine tuleb, it breaks the yoke. siis see murrab igasuguse ikke. Amen. Amen. When the anointing of the Lord comes, Kui tuleb Jumala võidmine, all kinds of flies, all kinds of irritation from people will come to become smooth in our life. siis igasugused nii-öelda, ütleme, inimkärbsed siis jätavad meid rahule. Because even in our personal life, when you see some believers, when they stay too long in sin, Sest et kui vaatame ka mõningaid usklikke oma elus, kes võib-olla on liiga kaua patus olnud, when it becomes a bondage, we need the anointing of God to come and break that ja kui sellest in our life. saab ikke ka meie elu puhul, et kui meil on mingisugune patt liiga kaua, siis meil on vaja Jumala võidmist, mis selle ikke murrab. Just like the sheep goes through a kind of time with the flies and irritation, where the shepherd have to anoint to deliver the sheep. Täpselt nii nagu lambaste puhul, et kui lambaid segavad kõik need mutukad ja asjad, siis karjane peab hoolitsema siis lamba eest ja määrima teda õli ja selle asjaga, eks ole. Likewise, there are things in our life when it irritates or causes pain, we need to pray for the anointing of God to come upon our life and break it. Nii et kui meie elus on midagi, mis on häiriv ja ebameeldiv ja ei lase meil rahulikult olla, siis me peame paluma Jumala käest võidmist, mis tuleb ja võiab meid ja seega takistab igasugustel häirijatel meid häirimast. Especially we can call the Holy Spirit and say, Holy Spirit, just anoint me, just smooth me from this pain, this horror, this irritation that is caused by all kinds of flies and buzzing and mosquitoes. Me võime paluda püha vaimu, et tule püha vaim, võia mind, et see võidmine takistaks igasuguseid mutukaid ja putukaid sumisemast minu elus. Because God cares for us. Sest Jumal hoolib meist. No matter what kind of problem you are in or what kind of things you go through, when the anointing comes, it breaks the yoke. Ükskõik missugustes probleemides sa oled, kui võidmine tuleb su ellu, siis see murrab kõik ikked. That is why this verse, when we read, the Lord, He anoints my head with oil, my cup runs over. Sellepärast, kui me loeme seda salmi, eks ole, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis või voolab üle. Anointing comes upon us, Ehk siis, kui see võidmine tuleb meie üle, every yoke is broken. siis murdub iga ikke. And we see the blessing and goodness of God start to flow in our life. Ja me näeme, kuidas meie elus hakkavad voolama Jumala õnnistus ja heldus. And finally, David finishes his Ja Psalms Taavet lõpetab oma psalmi siin in faith. usus. He says, surely goodness and mercy shall follow me. Ta ütleb, kindlasti headus ja heldus järgivad mind. He's speaking onto his
ta kuulutab oma ellu usus, because he knows his shepherd. sest ta tunneb oma karjast. He is the one who is leading me, and surely goodness always follow me, mercy shall follow me. Tema juhatab mind ja kindlasti järgivad mind ka headus ja heldus. All the days of my life. Kõik minu elupäevad. I will dwell in the house of the Lord forever. Ja ma jään issanda kotta eluajaks. Many times we can have these kind of doubts. Oh, I'm always in trouble. I'm always in the negative area. We must get back to this verse and say, no, it is a lie. Vahest ja tihtipeale on meil igasugused kahtlused ja igasugused tobedad mõtted, et ma olen kogu aeg mingisugustes raskustes ja asjades, see on vale. Tule ja loe seda viimast 6. salmi siin. Headus ja heldus järgivad sind. It can be a temporary thing to build our faith life. See võib olla midagi ajutist, mis ehitab sinu usku, see mingi raske asi. The devil give a wrong image about God. Või siis kurat maalib meile Jumalast mingit valet pilti vahest. He can say God doesn't love you, God doesn't hear you. Ta võib-olla ütleb sulle, et Jumal ei armasta sind, Jumal ei kuule sind. God has no time for you. Jumalal ei ole sinu jaoks aega. He has too many people to take care. Tal on liiga palju inimesi, kelle eest hoolitseda. But instead of listening to him, we will get back to this verse and say, surely goodness and mercy shall follow me. Aga selle asemel, et kuulatame seda, mida kurat sulle räägib, sa tuled selle kirjakoha juurde ja ütled, et kindlasti see headus ja heldus järgivad mind. This is what I speak into my life. Seda ma kuulutan oma ellu. I don't want to listen to your life. Ma ütlen kuradile, et ma ei taha kuulata su valesid, on ju. Wherever I go, Kus iganes ma ka ei ole, wherever I stand, kus iganes ma olen, the goodness and mercy will follow me. heldus ja headus, need järgivad mind. People will see the goodness, the mercy that is upon my life. Ja inimesed näevad seda headust ja heldust, mis on minu elus. It is not only now, but forever, because I dwell in the house of God. Ja mitte ainult korraks, vaid igaveseks, sest et ma olen kogu aeg issanda kojas. Taking the word personally and speaking into our life. Ma võtan seda sõna isiklikult ja ma kuulutan seda oma ellu. What we are doing, we are creating the life of God upon our life, upon our soul, upon our spirit. Kui me teeme seda, kui me kuulutame Jumala sõna oma ellu, siis me tegelikult kuulutame oma ihule, oma hingele ja vaimule Jumala elu. There is too much lies around our secular life in this world. Selles maailmas on nii palju valesid. Always telling that it's impossible, we can't do it. It is a horrible thing that is happening around. Every time the negative energy is too strong. Kõik ütlevad kogu aeg, et see on võimatu ja toda ei saa teha ja kolmas asi on täitsa võimatu ja nii palju negatiivset energiat ja mis iganes. Because we are surrounded by negative people. Sest et meid ümbritsevadki negatiivsed inimesed. Who don't have the word of God in their life. Need, kelle elust puudub Jumala sõna. We need to be wrapped by the word of God that is spoken through the Spirit of God. Meie aga peame olema lausa mässitud Jumala sõna sisse, eks ole, mis tuleb, mida Jumal on rääkinud. Whenever we see it's a valley of death, we can say, I can walk through this valley of death. Kui me näeme oma elu sees mingisugust surmavarju orgu, siis me võime julgelt öelda, et ma lähen sellest läbi, Because my shepherd is leading. sest minu karjane juhatab No mind. enemies can come because the shepherd is leading. He is protecting. He cares for me. Ja ükski vaenlane ei saa mulle ligi tulla, sest minu karjane juhatab mind, ta hoolitseb minu eest, ta kaitseb mind. If you feel somebody is threatening you, you see them as they are against you. Kui sa tunned, et keegi justkui nagu ähvardab sind või ta on sinu vastu või, Remember, he prepares the table before your enemies, Siis- the presence of your enemies. pea meeles seda, et issand valmistab sinu ette laua su vastaste silma all. You have to believe that all these people who look down on me, God will exalt me as I humble before. Siis me peame meeles pidama, et Jumal tõstab mind üles nende silme ees, kes on mind alandanud, seda juhul, kui mina alandun issanda palge ees. Maybe today they think I'm a useless person, Võib-olla täna sa mõtled, et ma olen kasutu inimene, but God is the one who is going to lift me up and show them that His grace is upon my life, His favor is upon my life. aga Jumal tõstab mind üles ja ta näitab mulle, et minu elus on tema soosing ja tema arm. So whatever situation you are Nii et mis iganes olukorras see ka poleks, problem, mis iganes probleemides või kahtlustes see ka poleks, whatever pain people are causing you, mis iganes, kuidas iganes haiget inimesed teevad sulle, these 6 verses can set you free. siis need
Need 6 salmi, see 23. psalm, see toob sulle vabaduse, kui sa usud seda sõna. If you take it seriously and meditate on it and speak it to your life, you will start to see it starts to stir your faith, bring confidence, protection and goodness upon your life. Kui sa võtad seda asja tõsiselt, seda psalmi, seda, kuulutad seda oma ellu, räägid seda välja oma ellu, siis see toob sulle kaitset, see toob sulle kindlustunde. Whenever you have doubts, Kui sul on kahtlusi, whenever you have pain, kui sul on mingit valu whenever you have lost someone, või sa oled kaotanud kellegi lähedase whenever people have betrayed you, või inimesed on sind reetnud whenever you are disappointed, või sa oled pettunud milleski, go to these 6 verses. siis ava see psalm. That is as power of releasing love, joy, peace, anointing into your life. Siit vabaneb sinu ellu vägi ja armastus ja rahu ja võidmine. Amen. 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 Surely goodness and mercy shall follow you. Kindlasti headus ja heldus järgivad sind. Amen. Amen. Surely goodness and mercy will follow me. Kindlasti headus ja heldus järgivad mind. No, it followed before, but now I'm facing so much problem. I don't see. Ei enne nad käisid mul järel need headus ja heldus, aga nüüd ma kuidagi ei näe neid, nii palju probleeme on. Now all I see is debts. Deps. Et nüüd ma näen ainult võlgasid. All I see is my children coming against me. Mu lapsed on minu vastu pöördunud. I see my boss is angry with me. Ülemus on mu peale kuri. There is nothing good. Midagi head ei ole, noh. Nothing good. Mitte midagi head ei ole. That's true. In Yeah. your natural eyes, nothing is good. Jah, kui sa loomulike silmadega vaatad, siis ei olegi midagi head. But in the spiritual eyes, all goodness and mercy is following me. Kui sa vaatad vaimulike silmadega, siis sa näed, et sind järgivad headus ja heldus. Because goodness and mercy following me, everything that looks negative, it will break it because of the anointing. Ja kuna headus ja heldus järgivad mind, siis need murravad kõik, sellepärast et võidmine käib nendega kaasas ja võidmine murrab kõik ikked. The important thing is, what are you wrapping around you? Oluline küsimus on see, mille sisse sa ennast mässid. Are you all with me? Oled sa siin või? What are the words that is wrapped around you? Missugused sõnad on sinu ümber mässitud? Oh, you're a useless person. Sa oled kasutu. Wherever you go, you create problems. Kus iganes sa ka ei poleks, sa tekitad probleeme meile siin. If you have received that word and wrapped yourself with that blanket, Kui sa võtad selle sõna rõõmsasti vastu ja mässid ennast selle teki sisse, ütleme, wherever you go, the people can sense that is what comes out of your life. siis kuhu iganes sa ka ei läheks mässituna selle negatiivse teki sisse, siis inimesed tunnetavad, et see just sellised asjad tulevadki sinu elust välja. Sometimes people say, why people are behaving like this to me? Vahest inimesed küsivad, et miks inimesed minuga niimoodi käituvad. The question we need to ask is what you have wrapped around your life. Küsimus, mida sa pead endale esitama, on see, mille sisse sa oled oma elu mässinud. What are you thinking about yourself? What is your image about yourself? Kuidas sina ise endast mõtled, missugune on sinu kujutlus iseendast? Oh, I'm an angry person. Ma oleks vihane inimene. When I get angry, I can break everything. Kui ma vihastan, siis kõik lendab kildudeks. I hate this person. Ma vihkan seda inimest. So you are wrapping all these words around you. Ja niimoodi mõtskledes ja rääkides sa mässid endale ümber neid sõnu. Your word and your thought already have bound you. Sinu sõnad ja sinu mõtted on sind juba kinni sidunud. So wherever you go, even though the people do not know you, they will start to see, sense what is coming out of you. Isegi kui sa kuhugi lähed, siis inimesed tunnetavad ära sinu sõnade ja tegude ja emotsioonide põhjal, mis sinust väljub. Sometimes you will think, why people, when they see me, they just don't like me. Et vahest sa mõtled, et miks inimesed, et kui ma nende kõrval seisan, et kohe ma ei meeldi neile, noh. They do not know you. Võib-olla nad ei tunne sind. But why suddenly there is a kind of blockage and they try to avoid you? Aga ometi kerkib teie vahele sein, isegi kui inimene päriselt ka ei tunne sind ja ta väldib sind, ta ei tunne sind, aga ta väldib sind. To ask ourselves, Sa pead enda käest küsima siis, what you have wrapped around you.
mille sisse sa ennast oled mässinud? What people are sensing about you? Mida inimesed sinu kohta tunnetavad? Have you built a wall between you and the person? Kas sa oled ehitanud seina sinu ja selle inimese vahele? Because everybody are sensitive. Sest kõik on tundlikud. God has given the sensitive sensing power in everybody's. Jumal on andnud igale ühele võime tunnetada. Whether you are a believer or unbeliever, Oled sa usklik või mitte? everybody can sense Igaüks saab tunnetada, whether it is a positive or negative that comes out from a person. kas see on midagi positiivset või negatiivset, mis tuleb inimese seest. Maybe we are not aware of it. Võib-olla me ei ole teadlikud sellest, Because it's a normal life, we have accepted it. sest see on normaalne ja me oleme selle nagu omaks But võtnud. once we become a Christian, Aga kui meist saavad kristlased, all these negative things that is wrapped upon our life through our parents, through our background, through school life that has put a uniform on us, siis kõik need negatiivsed asjad, mis on mässitud meie ümber, ütleme, alustades võib-olla meie vanematest, meie koolist, meie töökohast, meie sõpradest, mis iganes, need panevad niisuguse negatiivse nagu vormi meie üle. all these need to be broken, the yoke need to be broken by the power of Christ. Ja see kõik tuleb murda, see ikke tuleb murda Jeesuse Kristuse väe läbi. And that's why we use a new garment upon ourselves, Sellepärast me paneme endale selga uue rüü. a garment of love, See on armastuse rüü, a garment of kindness, see on lahkuse rüü, a garment of goodness and mercy that is following us because of the shepherd. see on headuse helduse rüü, headuse heldus järgivad meid karjase pärast. A garment of love that flows out of our life. See on armastuse rüü, mis voolab meie elust edasi. Even though we can struggle to love people, Isegi kui meil on raskusi inimeste armastamisega, when we say to the shepherd, shepherd, anoint me with your anointing of love, he will anoint us and the rivers of love will flow out of life to others. aga kui me pöördume karjase poole ja ütleme, et armas karjane, palun võia mind selle õliga, siis kui ta võiab meid, siis see armastus hakkab voolama meie elust teiste eludesse. The question we need to ask, See küsimus, mis tuleb endale esitada, on, why people distancing themselves from me? miks inimesed distantseeruvad minust või hoiavad minust eemale? Am I not a child of God? Kas ma pole mitte Jumala laps? We need to ask, is it a spiritual bondage that is between the distance? Is it a spiritual bondage? Is it a spiritual wall? Me peame küsima, et kas meid eraldab inimesest siis mingisugune vaimulik sein Or is it a wall that you have built to protect yourself from others? või siis on see sein, mille sa ise oled püstitanud selleks, et kaitsta ennast teiste eest. There is two things. Need on kaks eri asja. One thing is the spiritual wall Üks, that need to be broken by the anointing of God. It is built by the devil with the lies and all kinds of things. üks on see vaimulik sein, mille murrab Jumala võidmine, eks ole, ja mille on ehitanud kurat oma valede ja asjadega. Another thing, man built that wall just to protect and stand away from people because of mistrust. They don't trust people, so they built a wall and they want to stand from all the problem. I don't want any problem, so they built a wall. Teine seinaliik on see, mille inimene ehitab ise, selleks, et olla eraldatud või kaitstud siis omast arust inimeste eest, et kuna puudub usaldus, tal puudub usaldust, et ma ei usalda inimesi, ma hoian siis pigem eemale, ma ehitan selle seina ja siis ma ei näe ka neid. It's a wall that you built because of mistrust, hurt, pain, all kinds of thoughts. See on sein, mille sa ehitad usaldamatuse ja haiget saamise ja igasuguste asjade tõttu, Because you don't trust anyone. sest sa ei usalda kedagi. Because you put that wall. Ja kuna sa oled üles pannud selle seina, Even people want to show you and want to trust you, they cannot come to you because there is a wall you have already built. siis isegi kui inimesed soovivad sinuga olla, sulle usaldust näidata, sind armastada, siis nad ei saa, sest sa oled neile seina ette pannud. It is only can be broken by you acknowledging it and asking God, I have built this wall, pull it down, Lord, forgive me. Ja selle seina saab maha
lükata, maha võtta ainult siis, kui sa ise ütled, et issand, et jah, et mina olen sellest seina ehitanud, aita mul see maha lõhkuda. There is a difference between devil builds the wall and you build the wall. Sest et selles on vahe, kui kas sina ehitad selle seina või lased kuradil ehitada selle seina. When the devil builds the wall, you have taken all the authority and say in the name of Jesus, let it be broken. Sest kui kurat on selle seina ehitanud, siis asi on väga lihtne, sa võtad oma meelevalla ja sa ütled Jeesuse nimel, see sein langegu. Because you are activating the authority that Christ has given you. Sest et siis sa aktiveerid seda meelevalda, mille Jumal on sulle andnud. But some walls that you built, Aga see on seinu, mille oled ehitanud sina ise. that walls can be broken when you humble before God and say, Lord, forgive me. Destroy it. Let your anointing come and break the yoke. See sein saab maha võetud siis, kui sa alandud issanda ees ja ütled, et issand, las su võidmine tulla minu üle. Ma palun sinu käest andeks ole, las su võidmine tulla minu üle, las see võidmine murda kõik ikked. There are many people who really want to bless you. On inimesi, kes tõesti tahavad sind õnnistada. See, because you built a wall, nobody were able to come and bless you because you distance yourself. Aga kuna sina oled ehitanud enda ümber selle müüri, siis mitte keegi ei saa sulle ligi astuda, et sind õnnistada isegi. When we are crying to the Lord, Lord, why I am in this place? Why am I being not provided? Why there is a lack? Ja siis inimene, kes on enne ümber sellise müüri ehitanud, järsku avastab, et keegi ei õnnista mind, keegi ei ole minuga, ja siis ta hüüab issanda poole, et issand, et miks mul ei ole seda või teist või kolmandat oma elus, miks ma kannatan puudust? Whenever you pray, Kui sa palvetad, God answers your prayer by bringing blessings, people to you. siis Jumal vastab su palvetele, tuues sinu ellu inimesi. But they are not able to reach you because you built the wall. Aga inimesed ei pääse sulle ligi, sest sina oled endast müüriga kaitsmas, tead. Tere hommikust! We need to know, Me peame teadma seda erinevust. is the wall built by you or by the devil? Kas selle seina oled ehitanud sina või selle on ehitanud kurat? Even the devil can't build unless we give the permission. Ja kurat muide ei saa ehitada midagi seni, kuni me talle luba ei anna. When he starts to build, we can kick it and say, get out. Kui ta hakkab seal midagi laduma, siis me võime talle jalaga panna ja öelda, et kaosid minema. Because we know authority, we kick and it flees. Sest me tunneme oma meelevalda, me anname talle matsu ja ta läheb. But when you build Aga kui sa ise ehitad, because of mistrust, because of betrayal, kuna seal on and then you build the wall. usaldamatust olnud, seal on võib-olla mingisugust reetmist olnud, siis sa hakkad seina ehitama, vabandust. You need to break it down Sest sina ise pead sellega lahti kiskuma, by confessing, asking for tunnistades seda, mis su elus on olnud ja paludes andeks asking God to come in to help you to break it. ja paludes, et Jumal tuleks ja aitaks sul selle seina või müüri ära lõhkuda. Then you will start to see when the wall is broken, you will see the people that God have already answered are standing there to bless you. Waiting. Just there, waiting there. Ja siis, kui see müür on lõpuks maha kistud, siis sa näed, et seal taga on kuhu inimesi, kes ootavad, et sind õnnistada. Sa oled nad kohale palunud, aga ne saanud edasi tulla, sest müür oli ees. Because the word of God says, goodness and mercy will follow me, but where are they? Where are they? Sest, The goodness and mercy not following me. sest ka Jumala sõna ütleb, et headus ja heldus järgivad mind. Kus see headus ja... Ma ei näe, kus see headus ja heldus on? Where is the favor that God has been talking to me? Kus see soosing on, millest Jumal on rääkinud mulle? All these blessings supposed to follow me because I'm following Christ. Kõik need õnnistused peaksid järgima mind, sest mina järgin Kristust. I don't need to run after it Mina ei pea nende järele jooksma. because it has to follow me because I'm following Christ. Need peavad järgima mind, sest mina järgin Kristust. Unless you turn your back on Christ and try to follow this goodness, Kui sa just ei pööra selga Kristuse poole ja püüad nagu kinni püüda seda headust ja heldust, nii need asjad ei käi. but if you are following Aga kui sina järgid Kristust, then all the goodness, all the blessings supposed to follow us. siis kõik see headus ja heldus ja õnnistused, need järgivad meid. Why is it not following? Aga miks sa ei järgi? Have I built a wall? Kas ma olen ehitanud müüri? You need to ask them. Sa pead küsima, kas ma olen ehitanud müüri? It is no point blaming
to our life to check what are the areas we are stopping our own blessing. Ei ole mõtet hakata teisi süüdistama, et näe, tema ei räägi minuga ja tema, et on aeg küsida enda käest, kas mina olen ehitanud midagi, mis takistab õnnistustel minu ellu voolamast. Because Psalms 23 shows all the Sest et blessing of God. psalmis 23 on kirjas kõik Jumala õnnistused. He cares for us. Ta hoolib meist, ta kaitseb meid, ta vabastab meid, ta võiab meid All his goodness shall follow us. ja kõik tema headus ja heldus, need järgivad meid. See on tõde. That is not a lie. See ei ole vale. Amen. What about when you have built the wall because you don't want people to hurt you? You built the wall because you don't want people to hurt you. So what then? You bring it down or what? I was given one good advice, just to leave when people hurt you. Just to leave. You see, there are different kinds of people, of course. On igasuguseid erinevaid inimesi. Why they hurt you? Miks nad sulle haiget teevad? What caused them to hurt you? Mis paneb neid sulle haiget tegema? Are you that soft to be hurt by everybody? Kas sa oled nii pehmekene, et kõik saavad sulle haiget teha või? Then you need to build that area. Siis sa pead selle valdkonna üles ehitama. For when we are young, people hurt us, we cry, cry, cry. You are young. Sest lastena jah, kui keegi meile haiget teeb, siis me puhkame nutma ja nutame, noh okei, me oleme lapsed. When you have grown up, you need to handle every situation. Kui sa oled juba täiskasvanu, siis sa pead igas olukorras toime tulema. That means grow up, mature in that area. Ehk siis sa pead kasvama ja küpsema selles valdkonnas. We cannot behave 10 years old, we were crying when people hurt, and 30 years old, we are still crying when people hurt. Okei, 10-aastasena, kui keegi sulle matsu pani, siis hakkasid nutma. Kui 20-aastasena hakkad ka nutma, That means siis see on midagi valesti. growing up. Siis sa ei kasva. God wants every area of our life to grow up. Jumal tahab, et sa kasvaksid igas elusfääris. 10 years, yes, you don't understand, we do understand, you are 10 years. Võib-olla 10-aastasena sa ei mõista teatud asju, okei, sa oled 10-aastane. But once you have grown up, you have to ask, what is the word that hurting me? Why are they talking to me like that? Eh, If they hurt me, I will go and ask, why are you talking like this to me? Ja- I'm matured enough to ask me. Ehk siis, kui sa oled juba pärast kasvanud, eks ole, sa oled suur, siis sa saad ikka haiget samade asjadega nagu 10-aastaseltki, siis sul on aeg küsida, et miks ma saan haiget niimoodi, või siis sa võtad julguse kokku, lähed inimese juurde, kes seda teeb, ja küsid ta käest, miks sa mulle niimoodi räägid? We need to go and ask in a nice way. Ja sa teed seda viisakalt. What caused you? Why are you angry with me? Et What caused you to hurt me? Why I am hurt? küsid inimese käest, et miks sa minu peale nii vihane oled, miks sa mulle nii haiget teed? Maybe that person is going through their own time. Võib-olla sellel inimesel on endal raskusi. If they don't listen, then we say, okay, because you don't know how to behave with me, I'm sorry, I can't have fellowship. Ja kui nad ei kuula meid, siis ütleme, et noh, okei, siis kui sa ei oska minuga käituda, siis ma ei saa sinuga osaduses olla enam. It's not I hate you, Ma ei vihka sind. but your words and your Aga- ways damaging my soul. Sinu sõnad ja sinu teod kahjustavad minu hinge. We must grow up to speak to people in a nice way and make them understand because they might not know they are hurting them. Et me peame kasvama sellesse tasemesse, kus me räägime inimestega viisakalt ja näitame neile, kus nad on võib-olla midagi eksinud meie vastu, sellepärast nad võib-olla ei tea, et nad meile haiget teevad. It talks about growing up. See näitab, et me kasvame. We are no more 10 years, 15 years old children. Me ei ole enam Don't know how to handle. 10-15-aastased lapsed, kes ei oska asjadega toime tulla. I will say the young generation, they are very wise. They speak out, very bold. Tegelikult noorem põlvkond on väga tark, nad ütlevad asju väga vaprasti välja. Rather than keeping in our heart and building walls, why not we speak it out and make it clear? Selle asemel, et oma südames igasuguseid müüre ehitada ja kõike endas hoida, see tuleks välja rääkida ja asjad selgeks saada. That will can help them also to identify their problem,
can help you also to identify which area you need to grow. Ja see aitab sellel inimesel ka leida üles oma probleemid ja see aitab sul näha, kus sina pead kasvama. Amen. Amen. Let's stand before. Seisame issanda ees. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father, Lord, we surrender, Lord. Isa, me alistume su ees. Thank you for these beautiful, powerful 6 verses of Father Tänu sulle nende imeliste salmide eest seal, that can change our life for good. mis saavad meie elu paremaks muuta. No matter what kind of problem we walk through, Father, Ükskõik missugustest probleemidest me läbi ka ei läheks. we can walk through in victory Me käime läbi võidus, because you are with us. sest sa oled meiega. You are my shepherd. Sa oled minu karjane, You are my God, Jehovah Jireh. sa oled minu Jumal, Jehova Jire. And Father, Lord, we thank you for who you are. Ja me täname sind selle eest, kes sa oled. Pray, God, that we will grow emotionally, spiritually, emotionally in every areas of our life. Ja ma palun, et me kasvaksime nii emotsioonidelt kui ka vaimu poolest igas elusfääris. Let your anointing come and break every yoke. Sinu võidmine tulgu ja murdku iga ike. Let your name be glorified. Sinu nimi olgu austatud. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel. Aamen.